Wia ni wikumbelete kali Kalundu ila musini wa Kitui ituna mwi wa mondume wa ukuwa katikati kwithi wa kiuoni ungua kiao cha usu wa Kalundu mwiyo woneka mithenya wewe itina wa kwa mondo kwithi wa usini usu kindu kila kikitene nthi awia yolwa usisi wo navala mauvo maikithwa ni munini wa Kivu wa Kisioki Dominic Malombe. Onesmus Chalo nukwelesio maundu mausenya na wia ni mevwela kisio cha Kalundu va musini wake twiti na wamwe wa mwanake wokuwa katikati kukwatikana wiki twiki wone ungua chao cha usi wa Kalundu mweu wonekane atandithia ala mesilita vakuvi na kisio ki na kumavuma kuna livoti kwi mavisa ma usesei kindu kila cheta na mbanene ya enenthi na kuvinga lelwa kuma ketui kuthisiongela kila mwenenthi ayenda kwiyonea mwe wa mwanake usi na wala wikitwe nthini wa kiao kiu. Tunaweza kukwatia nesa kabisa munduno akitie kuwa wa kundui na oka echwa banoi kana akitie kuwa wa bai twinaweza kukwatia na sindula siendeba Kalundu na Kitwiki patown ila zinduzio machanundu tekono wethwa kwiba juzi ni banethiwe kwa mundu ba Kalundu ona matukwangi mena bwitina wethwa kwa mundu ungina bakwela site nitukwenda kulia serikali ya Kenya na serikali ya Kitui sana security pa Kitui kulingana na ndula bailie ino bungulu kabisa tita hivyo tuna polisi si pa Kitui lakini bado tena insecurity katika pa Kalundu. Senior Assistant Chief wa Kalundu Dominic Malombe nwekithia kiko kina kuwetekana ukunikula vikiana kwi kwa wendo wana nyamwanake watonywe na kavyu kana kukunwa kindu kituvu mbe wa mwe wake kwetwa usini wa Kalundu. Mundu tuola tu assistant wana mundu nitakukunwa labda kutona na kindu kituvu na polisi ni maambio kunikili ni mose mwake na matwa mochele kitui ni maambio kunikili kumana kila kumana wa kucha mundu myosu aitu ukulia alemele meu maguzi na kunja mthembono na manyegani magozo wa mataime mai makimia sio tukwendea na ukulia ula utona kusa mundu wake aisile kwa usesi wa Kitui police station ala kuna ngumanya ni kadha sia no atambwe mweusu enenthi kisio ni kimelamikia kuvaluka kwa usesi na muno kumana kiko cha wiki muvetu vala sehemu ya kwa mundu inosio usini wa Kalundu kindu kila chende na kukilia wia na mokule kauta yolo usesi wa enenthi ibineta baza mutu tabye munduzi umete ba na mutu tabye munduzu akitie kuichwai kana akitie kuwa wabano nundu twina mukwatia nesa titamunete kila munduzi ambe kuidentifywa kana kumamikania nthi ala mebamwa kamukitita usemba nitukunidi security ba Kitui. Polisi nimeambisio kunikili kuthia na umwaki kucha mwanake u na kwikithisia enenthi kana womtho kukwatikana uthothe kikucha mwanake u nukoswa matambia ithita enenthi ni twakunika muno nundu andu mena mawoni tofauti bai mundu ina moyo twenda kulia kula kwi serikali yitu ya Kitui twenda kwitio sesi mwanu ni kwithia ni kuthukie na kila mundu ya musio ni nundu ona biashara mbingi tuende eneza kwa kubini tukwitia usesi mwanu ithita enenzi ma Kitui mwe wa mwanake uwoso na kutoa nyumbani ya kusumia yaku ya sibitali munene wa Kitui Referral ndini vote ya vilingwa muvwa Mutongo TV kuma Kalundu. Onesmus Chalo.